Nay, sabidong mo't day tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklagayan kan, ayat pa'y laan ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Salbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon tay. No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidul-duli na kita sa gaya sa ikaw. Nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan kaka. Sagutan na kayo gagayem iti may sa pakasaritaan, akadawyan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Inggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat kaniti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag na oras yamin kagayem. Shoutout kada kayamin. Agyaman kami iti anusyo amang tatarabay iti drama mi nga una daytan kaka ken anaraar tinamnama. Kastamet kada iti dadumapaya vlogs iti YouTube channel tayo Jor Drama Tips TV. Manipod iti Triple R Productions. Sagutan da kay manen iti sabali paya pakasaritaan arapauluan. Agtuglet no kasango na, makipinnatnag no arak. Dito'y drama tayo, unay daytan kaka. Gilbert Lakay. Tinakman arak upan bakit tali. Nabigpig kita ka naglingling ay. Okay laeng kanyak ta asawa kamot. Kan oray pa'y naglingling ka, saan ka madurman ka. Love na love ka ngamin. Agoray mo pa'y bakit tali, agdi gusak. Okay, talaga nga idigusan na ka. Saan? Ase, uwan. Ate, ada pa panak no madamdama. Papanam, Ijayan dan narding. ay, awan man nga rudon Nunarding ko nam arak daytan. Ay, unay daytan kaka. Saan ka amapan? Taagpat nagkantuman ni Jayan. Ha? Amuklat tan tistel ti barkadam. Awan tinurugan. Lamay ngo mati perber. Ay, unay daytan Jessica. Kapoy ka baraw. Apay ayaw tata. Tapno kanayon nakapalubusan ni bakit mau. Masapul nga amumay talamyungay. Unay daytan kaka. Kampay iday. Kay kayat mula unay. Ha? Kasta ti aramid ka kuninanam asyon. Kampay iday. Kay kayat kula unay. Iso kanayon nakapalubusan idan yaman na paglak. Oray inom, di na iparay. Kanayon na kayo matabugawan. Normal daytan iti babae. Arkos kingiwat na daytan. Ha? Basta lamlam yung nga makanayon ni bakit bao. Sige nga raw. Kastaman ti aramiday. Barang saan na kun nga strict one no may papaniti inom kan no rumwarak. Ay una 100% dayta ko nagtumag oray kitaam. Ay unay daytan kaka. Ay bakit? Apay kasta ti isem mo, Gilbert. Kaslad da kayat mo kanyak Awan mo ay ada gayam. Asli. Jay ko kayat kumot nga agin nistoryata Dayta ti ururaya kan kalakay. Daytay addamot time tay ti tunggal maysa nga agin istorya, agpasyar, kan aglin na ilo. Ay kato na. Day talaga yam. Wala gayam. Anya nga tatin napintas sa pagin-istoryahan ta. Ala.
O naidaytan ka. Saan ta pala nakarugruging agin nistorya kat agtugtuglep kan? Ay, saan ba't? Bakit? Sa anak ngagtuglip, no si katinga sa agaw. Agsasarunumot tan ti panagsuyaab mo. Gagangay na tayo tao, mabisbisin. Kalkal pasta nangal daw. 30 minutes pa ila tinapalabas, mabisin ka manan. Ay, ang ata. Sige. Sakbay nga ginistoryata, mangang kapay. Diyak ngamin kayat, ti kasangsango nga agtugtuglep. Tama ka paawan ganas, aka inistorya. Ha? Nagbasit mo tikinan mo, Gilbert. Sugak pa yung amin bakit? O anya, kaya't nakadi akasango, aka inistorya. Ay, wala ba't abakal? Abay ngagsuyaab ka manan. Ay, sugak ngamin bakit? Isa kasla makaturugak matay. Anya? Bayang bakit? Apa man na makaringak? Agin istorya taman. Ore saanan? Maturog kakit din nga aginggat inggana. Ha? Ay, unay datan kaka. Ore saan kan nga greeng nisut kayat mo. Tapno mapnek ka maturog. Salit kit di. Ay, unay datan. Ningay Jessica na lang. Napanijay tiyandaan. Apay aya. Na kayo malangan ti pagpakadaak. Kababain ngamin no, paayag ti awis ni Gayem ya Benji. Nakanhanos na diya tao. Ita lang nga agawis. So nga inakla agpakita biig. Kalpasan na. Agawid akmat la dagos. Oray may sanga oras lang nanang. May sanga oras laang. Uwin, may sanga oras lang. Ay awan Ad-adan akababain, numay nga oras laang ti panakisangom iti gayem mo anasingpet. Italo nga oras mo na, tapno makapaginiliw kayo may. Talo nga oras. Ay, awan na lang, mabayag no, talo nga oras. May sanga oras latan. Pagustok lang ti awis na, ta kagap-gapo na iji abroad. 20 atawan na di ka nakit-kita. Ay mala, maawatag day ta. Alain kan, ibagaktod ki ni Jessica. Ang amnay, talo nga oras laang wan, iti kasta, awan tirirey. Ha? Talo nga oras? May isang oras di ko naknanang. May isang oras laang. Ayun ay daytan kaka. Nanang, kunayo amay sa nga oras lang ti pakada ni Gilbert. Katadan 4 nga oras tinapalabas. Ay wanan niya. Alas 6 itay rimwar. Alas 10. Amoy nanang, no inom ti papanan na, saan na nga amo ti oras? Awan na ya ti riluna. Adamat, kanadapay cellphone na pagurasan na. Kan mabalin na pa'y nga i-alarm. Apay nga raw, ngawan mutan. Tawaga mo na. Ay, agsakit tinakam ko nanang. Apay nga agsakit tinakam mo. Pagsasawan na kakaday no awagam. Saan nanang? Oh, mutlagayam. Anya nga ti pagsakitan tinakam mo. Naka-off ti cellphone na. Amangan no awan ti signal wano nakapsaut ti signal. Kasta ti aramid na tunggal mapanitiayan ti gagayim na. I-off na ti cellphone na. Ayun ay daytan. Saan na kayat ti maisturbo nanang? Iso ajak tumot kayat ti maisturbo ang mangilukat itiri daw inton suangpet. Ayun ay daytan kaka. Abili, bakbag iti ibtor mo iti puyat kilbag. Nairidab kung itay iti may isang oras. Di ka pala naturaw. Awan na ta. Basta na makaturog akit. Ang sasaw tayo nga ron.
Ay, nagsisinoblat kami na naturog. Yung sika, nakanandor ka iti puya. Amoy mo tayo na na. It's nice to drink with friends. Like, English speaking ka ba yan? Let's get drunk, tana. Oh no, oh yes. Let's drink to that. Come on. Enjoy the day. Anya na tagay bagbagam. Rabi pa lang. Alas 3 pa lang iti parbangan. Aldawa na na. Madamdama adan init. Nagpartak ti oras. Ay, agawin na karo na na. Sana ka na makainom. Tanay, makaturturog akaw. Ay, awan na nukas na. Nakayumad gayam di nga pa. Baraw. Akawin kan. Sigurado birbiru ka na kan ni Jessica bakit mao. Sa anak mo na mapukpukaw. Relax, everybody. Time is gone. Ay, unay daytan ka. Bakit? Lukatan man diri daw. Awan ganas ka mangilukat. Tangang makainda akong bakit? Yidamon di tapigad, tawan ganas ka bumangon. Ay bakit? Di ka kanagkas na. Madre, di kas na. Agulay makan. Period! Maturog ako nga roda na dito. Nusot pakaragsakam. Unay daytan ka. Apay dayto nga aso. Tadda dito ayan tiri daw. Sa laki! Ay, gistay ka na bandikanan. Ay, plus light ka. Tasilawak man laengan. Adabang kay dito ay. Apay nga da kayo dito silid mo na. Sikamot gayam Gilbert. Anya sila da sasawam. Adda ka dito ruar. Nakaida ka dito ayan tiri daw. Kaday tapigad tinagidam. Ay, unay daytan kaka. Sumrakating kag digaws. Just kay akinadugyot. Diyak kaya tiriri Gilbert. Tawan Serbina. Bakit? Di ka kumagumurgura. Kasapulan mo makisama ak ka nagiti gagayim ko. Saan kan ngagpalawag taagam amutan? Di nakngarugurgura na. San mat? Ngam si kamat ti agar arami diti pagginuraan ta. Awan mo't basol ko kin katapnuguraan na. Bisitan nakmanan iti kasta panagulbud mo. Agin didi amu ka manan. Sorry lat tangarudan tapno di ka gumura. Ag-sorry ka lang arudan at dapay na yun na. Kasla saan ka napudno ag-sorry? Sorry nga rudan mahal. Kunakmat adi mo na yunan. Ikatam jay mahal anayon na. Ay, alright, ay tam ka. Nalpas tamot na nang rabi iba kay ken dalpasang mo na nagdigaws. Kat, anya ita? Babalintan ti maturog. Ay, mo gaya. Agin istoryata pa yung gaya man niya. Uray saanan no makaturturog kan? Saan bakit? Agin datan, ta agin istoryata mamay. Gunay daytan ka. Arako pan ka man bakit? Kabayatan ti panagin istoryata. Nala, agistorya ka tadum ngagak. Ay, anyay tayon ti istorya. Diyak amukan ka Si kaman ti agistorya bakit? Awan karga ti ulok ita. Tasabali ti pampanunutek. Pampanunutek ti kasasaad ko ken ka. Kasasaad mo kanya? Wan. Ngam sana day ta ti panunutem. Istorya amon tinapanam tapno ang mukmat. Sige.
Nadyagay may kat balikbayan. Isa kinid daw na mapan kami amin. Tapno agre-reunion kami. Stateside nadyagay may. Sa Pasig nga stateside ting sangput na. Lupot, makan, arak. Stateside amin. Kasta ka di? Wan bakit? Pati asawa na stateside. Anya? Stateside ti asawa na. Da kami agagayam na kat lokal lang. Laeng? Wan bakit? Ore lokal lang ata. Inay ayat kamot unay. Kasta ka di? Wan mo. Nungay pasangwan da ka manen iti stateside nga arak. Anya nga ti pilyam. Ti arak? Uwan no siyak. Ay kat ramanak aja stateside. No kasta, iso ti pilyam. Sabali nga minda di bakit. Sabali ka ba? Stateside arak ko raman. Manot kasi. Kan, siyempre, ay ayatan ka. Na, Ang bumblay ka, bakit? mhm. Naglukong. Na, 5 minutos pa ila tinapalabas. Tinurugan na kon. Nagalas at talaga ti aramid ti asawa. Kaslasan na kapagan ano. Ngumno arak ti pasangom. Nakaregreg ta iti 24 hours. Ikatum ti imam anak kaarakop kanyak. Dumayang gus ka pa yamat. Tagtaga inipang ti loko. Sipateng kaman. Ada nang basi-basi tiro pa. Idurong ka. Anay ka. Natukulusan ti sikat ko anay banitog di ti swelo. Bakit? Induro na ako. Dita ka na maturog. Nana, nakita yung ka din ni Jessica. Wan, apay aya. Nakakita nyo kan kuha na nanang. Dito'y balay ngam rimwaran. Nga ada imot na nagdadak kalabag. Ha? Kasalamat mapanon iti abroad tanagadumot ti imot na. Sos, linapdan nyo kumaan nanang. Anya aga po alapdak. Eh, sang kay baga na ngamin kanyak at talawan nak. Ita inaramid nan. Inanano maya nga men. Apay apim manaw. Awan mo. Dakto pa yung unay kasasao. Husto ka. Saan mo unay akasasao? Isaw at ipanagrignana kat awan serbinaken ka. Ibagbaga na mo't kat kanyak na kita. Iso ana uman kat pimanawan. Sa dino nga rudon nga tinapanan na nanang. Anya tamok ngay no nakita rayan. Ay, sana po nurata nanang. Awan ti mabalinta no nakiasawa ni ti sa balay. Ingka ki din makiinom, taday ta ka no tinapatagkeng ka. Ag 24 oras ka di pag-iinuman. Amam, ada panawon mo ngagpaiso iti arak. Ngamawan ti panawon mo kenkwana. Ay, ulay detan ka. Apaya sinurot nak ditoy? Awan ti arak ditoy. Ay, napatag ka ngamin bakit? Isa sinurot ka? Awan day ta, jakpat yun. Ad-adda apat tiyek. No ibagam, anapat patag ti arak ngem siyak nga asawam. Ulay detan bakit? Awan serbikan ka. Tunggal kasango na agtuglep ka. No arak ti kasangom oray pinatnagan saan ka pulos ngagtuglep. Makapainsulto. Arak laday ta kontra kanyak nga asawam. Iso apumanaw kan. Tasaan ka nakasapulan. Ay, saan mo ta bakit? Oray jak makakit-kita ni ti arak no kastamot tan. Pangasim ta dinakangawon iti kasta. Agawitan bakal. Pumanaw kakit den, tama turugak met
10! Ha? Una detan? Una ikot nga minayin ta tuglipam kada turogam. Ita turogan na kamay. Ala, umati perper nga ay ayo ti pamayam, Gilbert. Ano sam? Marang mayawid mo matlaan ni bakit mo. Ditan gagayem, tinagibusan ti pakasaritaan ana pauluan. Agtuglep no kasango na, makipinat nag no ara. Dito'y drama tayo. Unay daytan kaka. Agyaman kami itin kay panang tarabay.